Baie welkom terug, maats. Vandag gaan ons 'n paar vrae doen in Afrikaans, sodat ons kan mooi leer om vrae te vra. Welcome back, everybody. Today I'm going to teach you how to ask questions in Afrikaans, so listen carefully. Die eerste woordjie wat ons gaan leer is die woordjie wat. The first word we're going to learn that we use in a question is the word what. I'm going to ask the question in Afrikaans and you are going to repeat the question after me. Maats, herhaal nou elke vraag na my. Wat is jou naam? Wat is jou naam? And that means, what is your name? Wat is dit? Wat is dit? And that means, what is this? Wat het jy? Wat het jy? What do you have? Wat sien jy? Wat sien jy? What do you see? Wat koop jy? Wat koop jy? What are you buying? Wat maak jy? Wat maak jy? What are you doing? Goed, maats, die volgende woord is waar. The next word is waar. That means where. Now repeat each question after me. Herhaal elke vraagie na my. Is julle gereed? Kom ons begin. Waar is jy? Waar is jy? Where are you? Waar is jou boek? Waar is jou boek? Where is your book? Waar is my tas? Waar is my tas? Where is my bag? Waar is die deur? Waar is die deur? Where is the door? Waar is my kos? Waar is my kos?
Where is my food? Waar kry jy dit? Waar kry jy dit? Where did you get this? Waar bly jy? Waar bly jy? Where do you live? Well done, everybody. The next word we're going to work with is who, which means how. Ons gaan die volgende woordjie leer in 'n vraag. Hoe? Is julle gereed? Herhaal nou elke vraag na my. Now repeat each question after me. Here we go. Hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met jou? How are you? Hoe doen jy dit? Hoe doen jy dit? How do you do that? Hoe laat is dit? Hoe laat is dit? Now remember, in English we say, what time is it? Hoe ken jy my? Hoe ken jy my? How do you know me? Goed maats, die volgende woord is wanneer. The next word is wanneer. That means when. So please repeat each question after me so that you can learn it well. Maats, is julle gereed? Kom ons begin. Herhaal nou elke vraagie na my. Wanneer kom jy kuier? Wanneer kom jy kuier? When are you visiting? Wanneer gaan ons ry? Wanneer gaan ons ry? When are we leaving? Wanneer is jy gebore? Wanneer is jy gebore? When were you born? Well done, everybody. The next word is wie. Wie means who. Die volgende woordjie wat ons gaan gebruik in 'n vraagie is wie. Kom ons kyk of julle kan herhaal na my. Please repeat each question after me. Are you ready? Here we go. Wie is jy? Wie is jy? Who are you? Wie is daar?
Wie is daar? Who is there? Wie doen dit? Wie doen dit? Who does that? Wie het dit gedoen? Wie het dit gedoen? Who did that? Wie het 'n brief geskryf? Wie het 'n brief geskryf? Who wrote a letter? Well done, everybody. Now you know how to ask questions in Afrikaans. Baie mooi maats, nou kan jy baie vrae vra aan al jou ander maatjies. But always remember that when we ask questions in any language, there's always a question mark at the end of a question. En onthou maats, as ons 'n vraag vra, is daar altyd 'n vraagteken na die vraag. Maats, ek hoop dit het julle sommer baie gehelp. I hope this video helped you a lot. Until next time, guys, please be safe, listen to mommy and daddy and your teacher. Thank you for watching. Baie dankie dat julle gekyk het en so mooi gewerk het. Until next time, please remember to like, share and subscribe to my channel. And be on the lookout for my next video so we can learn some more Afrikaans. Dankie maats, tot volgende keer. Kyk uit na my volgende video. Totsiens.